ikaza nanone rero ku ijambo ry'umwimerere. Tukaba dukomeje kwiga iGiheburayo. Ubushize nkuko nabasezeranyije turatangirira ku nyuguti 14 tumaze kubona. Tukaba dusigaje 8. Ubushize twabonye alef, tubona bet, tubona vet, tubona gimel, tubona dalet, tubona hey, vav, tubona zayin, tubona het, tubona tet, tubona yud ari nayo ngufiya muri zose, tubona kaf, tubona haf, tubona lamed hamwe na mem. Mem niyo twagarukiyeho nimba ubyibuka neza, nizo tumaze kubona. Izi nyuguti rero alef, bet, vet, gimel, dalet, hey, vav, zayin, het, tet, yod, kaf, haf, lamed na mem. Izi nizo tumaze kubona. Tukaba tugiye kubona izindi 8, tugiye kureba izindi 8 zisigaye, noneho turi dushoje inyuguti z'Igiheburayo. Ariko mbere yo kwinjira mu zo zisigaje, reka noneho nongere mbereke ku mafoto, ku mashusho uko zimeze kugira ngo mwongere muzibuke. Ariko ibyiza nuko wakomeza uzigerageza ukazivana muri ya kayi ya mbere ukazishyira mu ikayi ya kabiri nkuko nabibabwiye, za kayi naberetse ebyiri. Reka nongere mbereke inyuguti rero uko zandika umwe kuri imwe. Iyi ni alef. Alef uramanuka ushyiraho umurongo hejuru ukongera ugashyiraho uwo hasi. Alef umanuka umurongo ugashyiraho uwo hejuru umanuka uwo hasi. Alef. Alef ikurikirwa na bet. Bet tambika ukamanuka ugashyiraho umurongo hasi ugashyiramo akadomo. Bet. Bet. Haza gimel. Gimel uramanuka ugashyiraho kano kaguru k'imbere. Gimel. 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 Yavuye gimel. Haza dalet. Dalet uratambika ukamanuka ugakora nk'ishoka. Dalet. Dalet. Kuri dalet haza hey. Nuko bavuga hey. Hey uramanuka nka dalet neza neza, warangiza ugashyiraho kano kaguru ariko ntigafate hejuru hagasigaramo umwanya. Iyi ni hey. Hey. Yavuyeho hey haza vav. Vav. Vav uramanuka ugororotse. Iyi ni vav. Vav. Hakurikiraho zayin. Zayin ijya kumera nka vav, usibye ko yo ifite akantu kameze nk'ishoka hejuru nanone gasa nk'akaberamye. Niyo bitanira na vav no kuba itagororotse. Urabona ko iyo ntagororotse nka vav. Iyi ni zayin. Zayin. Hagakurikiraho het. Het imeze nka hey nimba bireba neza, ariko yo aho bitandukana nuko uyu murongo ufata hejuru. Umurongo ufata hejuru bikabikwereke kugira ngo ubone itandukanyirizo riri hagati y'izi zombi. Hey, hey na het. Nzigize gutya nkazisobanya wambwira iyo ariyo. Iyi ni het, iyi ni hey. Urabona ko ariho bitandira, imwe ifata hejuru indi ifata hejuru. Iyi ni hey, iyi ni het. Hagakurikiraho tet. Tet ihera ahangaha, iyo wandika uhera aha ukamanuka warangiza ukinjiramo hagati. Iyi ni tet. Tet. Hakaza yod. Yod imeze nk'akitso. Niba ubyuka neza nakubwiye ko yod niyo nyuguti nto ngufiya muri zose mu nyuguti z'Igiheburayo. Hakaza kaf. Kaf imeze nka ca icuritse,
hakazamo akadomo mo hagati nk'uko nakubwiye. Akadomo tuzagasobanura neza niturinjira mu byo gusobanura inyajwi zo mu Giheburayo. Twageze kuri lamed. Lamed urabona itangira no hejuru igatambika ikamanuka hasi. Iyi ni lamed, ari nayo nyuguti ndende y'Igiheburayo, lamed. Yavuyeho lamed rero haza mem ijya kumera nk'uruziga gato uciyemo hagati ugatambika rugahita rukora umurongo ugororotse, none ugashyiraho n'aka kantu kameze nk'akaregeya nk'uko nabikubwiye. Izi ni zo nyuguti tumaze kubona. Ubu rero uyu munsi tukaba tugiye kureba izikurikiraho ari nazo zihera inyuguti 8. Tugende tuzisubiramo noneho nimumara kuzimenya neza dutangire kwiga inyajwi, dutangire kwiga uko wasoma amagambo, dutangire kwiga mbese Igiheburayo nyirizina. Urabona ko ntabwo bikomeye, niba narabishoboye nawe wabishobora. Ahari ugushaka, ahari ubushake byanze bikunze ibintu birakoreka. Tukaba dukurikijeho non. Ini non. Nyuma ya non haza samer. Niyo yandika noneho hejuru ukamera nk'uko uruziga. Iyi ni samer. Nyuma ya samer haza ein umanuka nkaya, noneho ugakora akantu kamanutse hejuru gikomera nkaya. Nyuma ya ein haza pay uramanuka gatambika ikajya kumera nka half, ukamanuka umurongo hano ugahita winjiramo hano ugashyiramo akadomo. Iyi ni pay. Fay bimeze kimwe usibye ko yo nta kadomo ifitemo hagati. Fay hagahita hakurikiraho tsadi umanika umurongo uberamye gutya ugakora ugororotse ugana ibumoso, noneho ugahita umanuraho akandi karongo uvuye hejuru ugana hasi. Tsadi. Kuf umanuka umurongo ugakora akantu kajya kumera nka pa. Kuf mera nka pa. Resh hera hejuru ugahita umanuka. Ni resh. Shin ijya kumera nka wa ariko ifite akadomo ku ishami ry'iburyo. Iyi ni shin imeze nka wa ifite akadomo ku ishami ry'iburyo nk'uko ubibona. Noneho hakaza iyo bita sin, ariyo mpamvu ubona itandukanyirizo. Imeze nka shin ariko yo ifite akadomo ku ishami ry'ibumoso. Shin sin. Noneho ukaza tav, ariyo ya nyuma. Tav ijya kumera nka het ariko noneho yo ifite akaguru gasubira imbere. Urabibona aho bitandukanira? Urabona tav na het ngiyi, tav yo ifite akaguru kaza imbere. Ni ukuvuga ngo izo tubonye uyu munsi tubonye nun, samer, ein, pe, fe, tsadi, kuf, resh, shin, sin na tav. Izi rero zikaba ari 8 zari zisigaye, nazo tugiye kureba ukuntu ku mashusho bazitwereka, noneho tuzandika no ku kibaho kugira ngo twongere tuziyibutse. Ubwo tube turangije inyuguti z'Igiheburayo zose uko ari 22. Inyuguti tumaze kureba rero hari non, tambika gato ukamanuka ugahita winjiramo ugana ibumoso. Iyi ni non. Hakaza samer imera nk'uruziga ariko rufite akagofero hano hejuru. Ushatse utangira hejuru noneho ugahita ukora uruziga hasi, ikaba ariyo samer. Nyuma samer haza ein umanuka gutya, noneho ugahita ushyiraho kano k'iburyo hano. Iyi ni ein umanuka ugahita ushyiraho kano kaguru ko hejuru. Ni ein. Pay bihera hano hejuru imera nka half. Ushatse ubanza gushushanya half, kandika half,
era hano gutyo ukamanuka ugatambika noneho ugashyiraho kano karagiye hano kinjiramo kava hejuru kagahita kinjiramo ugashyiramo n'akadomo. Iyi ni pay. Fay ni ikurikira. Fay imeze nka pay neza ubanza kwandika nka half ushyiraho kano kamanuka ariko ntushyiremo akadomo. Iyi ni fay. Pay fay. Pay fay. Zigize gutya nkazizunguza wamenya iyi ni fay, iyi ni pay. Fay pay. Fay pay. Fay pay. Fay pay. Pay fay. Rona zirasa ariko aho zitandukanira nuko imwe ifite akadomo indi ntigira akadomo. Kaza kuri tsadi. Tsadi uburyo bwo kuyandika neza usibye ko hano bayanditse n'amafiyeri menshi, ubundi umanura umurongo ukamanuka ukagera hasi ugatambika usubiramo imbere noneho ugashyiraho kano kamanuka kavuye iburyo, niyo tsadi. 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 Uvuye kuri tsadi uza kuri kof. Kof urabona ijya kumera nka pa, umanuka umurongo noneho ugashyiraho akantu kameze nk'akabazo. Ni nk'akabazo urebye ni akabazo ariko umurongo ntufate hejuru. Urabona ko umurongo nagufasha hejuru ntabwo ari nka papa neza, ni nk'akabazo gafite akaguru imbere yako. Iyi ni kofu. Kofu. Kofu urabona ko utaramenyera iGiheburayo ishobora kujisha ukagira igitabo wenda pa, nanjye nayitiranyaga na pa, urabona ko imeze nka pa. Ni kofu. 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 Resh. 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 Resh ugomba kwitandukanya na daret. Daret yo iba ifite umurongo ugororotse, iragororotse ntago ihinnye. So daret ikizayikubwira, ikizayigutandukanyiriza na resh nuko daret iragororotse ikora imfuruka igororotse, ariko resh yo ifite nk'akantu k'ubuhine, umukubo hano iramanuka igahita igororoka nayo. Resh. Hakaza shin. Shin urabona imeze nka wa, ushatse wandika wa ariko igira aka kadomo ku ishami nakwita ry'iburyo. Urabona shin. Shin ifite na sin mugenzi wayo, urabona ko bisa, usibye ko shin yo ifite akadomo ku ishami ry'iburyo, noneho sin yo ikagira akadomo ku ishami ry'ibumoso. Urabona niho bitandukanira. Shin, sin. Shin, sin. Niho bitandukanira, ukamenya kubitandukanya nayo. Inyuguti ya nyuma rero ikaba ari tav. Tav imeze gute? Ni resh, imeze nka resh neza, ugashyiraho akaguru gasubira imbere. Urabona ko ariho itandukanira na het, ugashyiramo n'akadomo hagati. Kera rero ngira ngo wajyaga wumva abantu bavuga ngo Kristo ni alpha na omega. Dore ahantu babyibye hano. Nuvuga ngo Kristo ni aleph tav. Aleph tav. Aleph tav bivuze itangiriro n'impera. Itangiriro n'impera. Noneho reba ukuntu bisekeje. Iyo ufashe aleph na tav ukongeramo mem, nikaze twereke, kongeramo mem ukabifata bikanyura gutya. Iyo ufashe aleph mem tav ukora ijambo ryitwa emet. Emet bivuze ukuri. Emet. 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 Emet bivuga ukuri, kandi no aleph ivuze Imana. Iyo aleph ivuyeho ugasigara na met, met bivuze urupfu. Ni ukuvuga ibintu bitarimo Imana, bitari ukuri, biba ari ibintu biganisha mu irimbukiro. Ni ukuvuga rero turamutse tuvanyemo mem
tukagira alef tav, njyewe urimo hagati ngomba kuba mem, kugira ngo mbe umunyakuri. Urabibona? Ngomba kuba umunyakuri. Ni ukuvuga ngo emet, njyewe ngomba kurangwa n'ukuri kubera ko ari alef mem, hagararira mem nk'ukuri, tav emet bikaba ukuri. Izo nizo nyuguti rero zari zisigaye, reka tuze tuzandika hariya nazo turebe uko bimeze. Okay? Turangize rero twandika inyuguti 8 za nyuma zari zisigaye. Harasigaye non, nubwo yandika non, hakurikiraho samer, uhera no hejuru ugakora akantu kameze nk'uruziga. Iyi ni samer. Hakaza ayin imanuka nkaya icuritse ikagera gutya. Ayin, non, samer, ayin igakurikirwa na pay. Imeze nka half, ariko ukamanura akarongo kinjiramo hagati ugashyiramo akadomo. Pay. Noneho hakaza fe nayo imeze nka pay, usibye ko bitandukanira iyo nta kadomo ifite. Non, samer, ayin, pay, fe. Hagakurikiraho tsadi imanuka iri cyangwa bikweretse ugahita utambika hano ugahita umanura akarongo gutya. Iyi ni tsadi ikurikirwa na kof. Mubyibuka nakoretse ku murongo umeze gutya ukamanuka ukora nk'akantu kameze nk'akabazo. Iyi ni kof. Non, samer, ayin, pay, fe, tsadi, kuf ikurikirwa na resh igakurikirwa na shin imeze nka wa ifite akadomo ku ishami ry'iburyo. Hakaza sin ifite akadomo ku ishami ry'ibumoso, ubundi igakurikirwa na tav ariyo ya nyuma. Tav wibuke ko imeze ijya kumera nka het, ariko yo ifite akaguru gasubira ibumoso hano. Resh, shin, sin, tav. Ushatse shin ushobora kuyandika gutya, abantu bayandika uko bashatse gutya, ifa kuba imeze nka wa. Shin niyo igira akadomo ku ishami ry'iburyo, sin ikakagira ku ishami ry'ibumoso. Izi ngizi rero akaba ari zo nyuguti 8 zari zisigaye. Non, samer, ayin, pe, fe, tsadi, kuf, resh, shin, sin na tav. Sin rero na fe twazongeyemo arizo nyuguti zihariye tuzaganiraho ubutaha. Zino zigiye zifite utudomo mo hagati n'inyuguti zigenda zihera iyo ziheze ku ijambo, tuzaziganira ubutaha. Ngizo rero inyuguti z'Igiheburayo, reka nzigusubiriremo neza zose ziri kumwe turebe ko turi kugenda tubyibuka. Kanongere nzigusubiriremo neza. Hari alef, bet, vet, gimel, dalet, hey, vav, zayin, chet, tet, yud, kaf, chaf, lamed, mem, nun, samer, ayin, pay,
fe, tsadi, kuf, resh, shin, sin na tav. Izi akaba ari inyuguti 22 z'Igiheburayo. Reka ngusobanurire gato impamvu turi kurenga. Hari zo turenga, nkubwire n'impamvu tuzirenga, arizo tuzareba ubutaha zihariye ubwazo. Turenga, urebye ubundi vet tugomba kuyirenga, tukarenga half, tukarenga half of it, tukarenga none of it, tukarenga face of it, side of it na sin. Urumva ko izi nyuguti zose zigiye zifata sofit bivuga zihera. Izi nyuguti ni izi nyuguti zibanze zihinduka ukundi iyo zihera mu ijambo cyangwa zihera ku nteruro. Iyo zirangiza ijambo niyo mpamvu zifata indi form tuzareba ubutaha. Izo rero inyuguti z'Igiheburayo nizeye neza ko ubu noneho uzimenye, uzige, ugenda uziga, noneho dutangiye kuzagenda dusoma ijambo ry'Igiheburayo. Ngaho uko rero ryo ni ijambo ry'Igiheburayo, inyuguti zigize amagambo y'Igiheburayo, inyuguti 22, uzige neza uzimenye. Ahasigaye ubutaha tuzatangire gusoma Igiheburayo, tukige, turebe ko Igiheburayo ari ururimi koko rujimije, rurimo ubwenge Imana yashatse ko tumenya. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Tov meyod, toda haba.